Amen. 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 Lo mthanda uzowenza ngoku uzokwenza i-foundation yona bakho. Enze banjeba wena ukhonza ngoku yabona. Abantwana bakho ukuthi bona bakhonzi. But ngokusuka namhlanje makube khona abantwana abayoze bathi utata omkhulu wayekhonza. Utata wayekhonza. Umama wayekhonza. Namza wakhonza. Senza ntoni i-foundation. Amen. Amen. Emvula bonke abantu bozilevu ngegama lakho bathi bazikonzo baziyesu enze bakhona basithandazele ngawo egameni sihlala ifoundation enhla entsha egameni lesikristu sihlaziye eso singenelo Jehova ngamandla wakho ngenxa yegazi lethu line yethu iifemeli zethu abantwana bethu ingakusasa lethu ijara esingejara siphelo zifike moya oyingcwele zibone ubuhle bakho zazi imsindiso sisingiswe ngegama kaJesu Kristu utshintshe ubomi bazo bube buhle bube namandla ungapheli unganqawula usathana usathana ngasebenze emsebenzini zethu abantwana basimamele abantwana baphuma ezikolweni abantwana besiya semfundweni zabo egameni kaJesu Kristu abantwana bangakhulula usathana bangakhulula ihlabathi lalelizwe abantwana bethu nathi ngegama kaJesu Kristu bonke sakhansa kulela ngegama kaJesu Kristu ngoba uyasibela uyasibotela egama kaJesu Kristu athi amen. Amen. Awuzenze kanje nami haleluya. Ngiyo impungu Lokunyama. Kalimela. Yalela ilifu likaJehova elabakhusela abantwana baka-Israyeli abangathithalanga phezu kwayithelo lifu wena enze basikhuseleke nathi iinyawo zethu zime emasangweni eJerusalema phezu kwesivikelo sikaThixo esandleni sikaJehova. Amen. 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 Akukho kuhleka. Amen. Sonke isibingelelo once uye kuso ufike uthethe kuso ufike ubingelele ngomnikelo kuso uyasivuselela amandla waso. Amen. Uvuse okanye uyasihlaziya. Amen. Okanye uyasomeleza kulo. Hallelujah. That is why even nabantu abathabathayo ebusuku bayaflya. Bayapi? Ebusuku. So let's take ihlaziya. That is why they call Sunday first ceremony. Amen. Amen. So if you will ngenxa yakho isibingelelo ngawo athi amen. Yize lapho umsebenzi bazofumana athi amen. Nabe kade happy to the Lord uzawupheka athi amen. Laba abantu bamoya bathanda ngawo abaphethe kubo bozawulunga ngathi amen. Egameni leSukhristu amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Into abantu basiphamela indlela yezana haleluya kunekapasithi abazibokheli amen sifana njengoMoses bangela xesha haleluya oMoses bangoku sithi haleluya oPaul bangoku sithi amen oDorcas bangoku sithi amen oRuth bangoku sithi amen ithi babela amanzi avela apha abantu bathi uMoses bakabethe phaya ajika amanzi abanencasa amen so sithi abantu benza lonto that is why sibeke amen wasizibokheli haleluya abantu bakabele izicelo zabo thandaza egameni kaYesu thandaza kathuli egama kaYesu bela zonke izicelo zakho
Chanda Sayama Koma, woman is still a baby, Chanda Koma, woman is still a Koma, woman is a bio, Chicago, woman is a Penulayo, woman is a Kamayo, woman is a Kamayo, woman is a Velayo, is there, the table, woman is a Mary, actually, Jehovah, when I'm telling about Manana, Jehovah, this is the same one, Ekabeka Kristo, na ipimi moyo bana kusema tena maisha. Ekaba Kristo, isinga ndio kwa sababu tunashindana. Ekabeka Kristo, kwa hiyo ndio somo la moyo kwa basikia baba ni kwa sababu mungu. Kwa kama sana bego. Ekaba Kristo. We thank our Father God in Jesus' name. Amen. Amen. Ona ni timoni. Endo kile hala kupelea. Ndio hala kimba. Kuna ufanye kwa zongo na pesa hizi kumekuya bakasimene ngaye ngopemba lemonda sithi bakakhulaka amen bangabe expose amen amen wezi Kristu kusele wona wanyaba amen lakala amen 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 ngoba unesibingelele amen amebuzo amen ufuna ukulela zonke amen 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 so when it comes kuleli altar okanye esandleni sikaJehova amen iBhayibheli xa uThixo ethe wasiphakamisa isandla sakhe akakumela sona amen la xa ethe uThixo wasithoba isandla sakhe akakulotheni onosiphakamisa amen 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 so masikhangazele ukuthi uThixo makakhethe abazalwane bangatshabaniswa ngumuntu amen amen ngoba lapho ufuna uzodukile eBhayibheli wona icebo lomuntu elenzile amen amen badule ngomuntu lawo ngothula lo amen 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 so malingami icebo likaSathane ngathi amen amen malingami icebo labayidinazini ngathi amen amen asithandazeleni egameni likaYesu bonke abantu abathuleki inkonzo yonke into yethu yelife oluthule abantu yonke into kaSathane yokuthwala inkonzo lesayithile sayikhalile ngegama likaYesu ngegama likaYesu alikho akekho umuntu awukho umoya onoba nesandla sikaJehova elana abelanathi hambani nababelanathi yilo nabelanathi ngegama likaYesu kumele Jehova uqothele ekudleni zamatyala abokuhlala imitingi lapho khona siyaphinde emitingi apho kukhona khona sesiyibona siyaphinda imitingi lezo ngegama likaYesu Kristu abasiyabulela abasiyabonga Amen. 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 And the other ones offer in town, hallelujah. Amen. God is out. And then offer. Say 1 minute you meet me. Here was for God, and the purpose is to get a never see a fine place. So the previous carriage, first show me amen. Amen. You're going to flow, amen. So the chance, you are no one is not that. Amen. Don't go to that, but God will say, hallelujah. Amen. And the higher level when they come over, amen. 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 Amen.